Kodwa sesikhuluma iqiniso angithi ukuthini kodwa liyabona kule ndaba yemali okule ndaba yokungasebenzi sukuyabona la sebenza li2 maybe li couple then umfazi aphelelwe umsebenzi indoda iyamgcina unkosikazi wayo igirlfriend yakhe kodwa thina omama indoda ingaphelelwa ngumsebenzi indoda ayisahlonitshwa indoda ayisayenzi umuntu engathi indoda ayisebenzi ubuso uyakhohlwa ukuthi la wemuva lo muntu ke wakugcina umuntu wakho mawumthanda awuyi ngokuthi imali awuyi ngokuthi ngoba kanjani umuntu wakho mawumthanda ethandweni kahle mawubona lapha kuyathandwana imali ayidingeki kodwa thina abantu abangomama umuntu wakho nje indoda yakho or iboyfriend yakhe yaswela imali uyatshintsha ukwenza endlini akaseyindoda kwenziwa yini vele bosisi bami kahle ngizifake nami yini esenza senze lento ngoba bona bayakhona ukusigcina